Kei te whakarite ngā mautere o Hawaii ki tumu te warawaro mo te horapatanga o te kōwhiori ki Wainganui i a rātou. Whai muri hoi te tainga atu o tētahi tangata no konei ki korā i ngā rā tata nei. Kātahi ia ka hoki mai ki te kāinga nei au e taukuri ka iaia te kōwhiori. E waru rā ia e karore haere ana i te mautere o Rarotonga. Hei tā te Premier o e rā mautere katoa ahakoa e iwa te kau mā whitu ōrau o rātou kua whai i te kanoa rai. Kāre e kore, kei te kōnihi haere te ngangara nei te kōwhiori ki Wainganui a rātou i tēnei wā. Kei te kakamanga kuki airani mo te tainga atu o te omikona. Me te āki o te haukainga ki te hunga haerere, kia aronui atu ki te panga mate. Te ronga inu tireni, me e me rātou chik poapi e chiki o ki rātou i a rātou. Kia mita ki tō rātou tūranga me ere mai ki Rarotonga ne. Mā ngā minamina tāre tātou i koni, me ka tē mai te amaki. Te rara, te iri nei ki nei au, e te rawa nei te marae ore tā rātou anganga. Ahakoa ngā nawe kei te tūwhira tonu te ara o te ao ki a rātou. The border remains open regardless. We are here to stay and we are expecting Omicron to enter the country. E matāra ana ngā mana ki te whakatau nei ina kua pūwirohia te nuinga. Ko te iwa te kaumawhitu ōrau o te reanga kei runga iho i te kauma rua tau kua oti ngā pūwirotanga e rua. Whitu te kau ōrau kua riro i te pūwiro whakau. The alternative of keeping closed was really a slow death for our economy, our livelihoods, and the continued exodus of workers out of the country because there's no work here. E roa ngā whare noho tapu kua whakaritia mō te haukainga me ngā tūruhi mena ka pāngia rātou e te mate. If Omicron is here today, we can stand up this facility here at the Kiki Motel straight away. So that's how ready we are. Karite anō hoki te hohipera o Rarotonga ki te tino pā mai te mamai. So we have 20 beds plus 10 beds in the negative pressure rooms and HCUs there to provide that care for them. Ahakoa kāre anō te mautere kia whakaputa he kēhi hāpore kei te nui tonu te māharahara. Isabel Prasad, Te Karere.